وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا لِگَلِ مُنگا مدین والو تدائی رور شعیب علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اغوث قوم بندگی اللہ لخاص گئے ذکر نشت ساز دپارا مددگار داغن سیوان ولا تنقصوا المکیال والمیزان ام کموائے پیمانی او تلیم انی اراکم بخیر زکا زینم تاصل را پفیدہ کی وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط یقینا زیرگم پتاسو دا عذاب دا وزرا گیرہ ان کی نام وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اے قوم زما پورا کوئے پیمانہ او طلب انصاف وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ او منیم گڑی کوئے خلقنا معلون دائیم او مگر زیز مکہ کے فساد کون کی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین آگٹا دا اللہ دا درفنا ساز دا پار غوردا کتاسی ایمان لرے ومان علیکم بحفیظ ازنیم ساز دا پار ساتن کے قالوا یا شعیب صلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا دیولے شعیب استادا منزنا حکم در کیتا تچپری دونگا طریقہ شزم مشرانوں پہ بندگی گولام او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا پریگ دونگا کول پقل معلونوں کے حواشم غوارو انکا لانت الحلیم الرشید یقیناً تو خامخا صبر کون کے او خیار کاریم قال یا قوم ارائیتم من کنت علی بینت من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا اغیل قوم آیتا سوچ کردے کیم زو بخکار دلیل نخبل لرد درہنا اور آکڑی ماتا روزی خیستان وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ازن وارم ساسنا شلارشم کولو دائے کارتا چمنکم تاصل راغینا ان نريد الا الاصلاح ما استطعتم زن وارم مگر اصلاح ساسو سمرش واسم رسیم وما توفیقی الا باللہ نرے زما توفیق مگر دا اللہ کو مدد دے علیہ توکلتو الیہ انیب خاص پاغما زان سپار لے و خاص غطب زور گردم وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ اے قوم سبب جوڑ نشیتا سلرا مخالفت کول زمان ددی خبری چورسیتا استعذاب پشانت دائم چرسیدلو قوم دنو علیہ السلام یا قوم دہود علیہ السلام یا قوم صالح علیہ السلام تام وما قوم لوط منکم ببعید ان دے قوم دلوت علیہ السلام استعصنا لریم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ابخن وارے دخبل ربنا بجوام بیا توبے وباسے اغت بزرم یقینا رب زما رحم کون کرے ومنام کون کرے قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول دیویلے شعیب آمگا نپوئیگو وڈیرو خبرو چتے وائم وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ایقیناً من خام خائن تالرا پمون کے کمزورے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ کنے سادہ قبیلہ ممبتر سنسار کرے
وما انت علینا بعزیز انیت پنبانی سیزت من قال یا قوم رہدی اعز علیکم من اللہ اگر قوم زما قوم قبیلہ دیر عزت مندی استاسو پنیز اللہ پنسبت واتخصموه وراءکم ظہریا او گرزولی تاسو اللہ در اخپل شاعتا غرزولی شیم ان ربی بما تعملون محیط یقیناً رب زما پعملون چتاسوی کوئی راگی رون گریم وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ اے قوم عمل کوئے بخبل طریقہ یقیناً زم عمل کم بخبل طریقہ سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب زرد تاسو پتو لئیم چی سوک دے چی رازی آغا عذاب چی شرمندے کی اسوک دے دروجن وارتقبوا انی معاکم رقیب و انتظار کوئے یقیناً زستاسو سرم انتظار کو ان کے ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا ارگل شرائع حکم دازاب زمون بشم شعیب علیہ السلام وآسوک چیمان راوڑو داغ سرام فصوب رحمت زمون وآخذت الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارهم جاسمین اونیو ظالمان خلق لرشغین صعفان نشولائی پقبل کورن کے پڑمخے مرپراتم کان لم یغنو فیہا گویا کنو دی دیرشوی پائے کورن کے علا بعدا لمدین کما بعد سمود خبر دا ہلاکت مدین لرام لگا سنچی ہلاک شل سمودیان